Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар-информ мәгълүмат агентлыгы. Aşağı kazlar, kiye kazlar, kite жылы yollarga, salkın kışka düzmi alar, kalmay bizde kışlarga, kıyga gidesizme, безне мансу yetesizme, kıyga yıllar yarak, kıyga yollar uzak, kıyga gidesizme, безне мансу yetesizme, kıyga yıllar yarak, kıyga yollar uzak. Yarak, kıyga yollar uzak, kıyga gidesizler,
Gözlerga qarab qarab bir suyunib algasızmı Dengiz dağlar kişken şaqta arıysızmı kalasızmı Qiyğaq qiyğaq gidərsizmə bizni munsuz edərsizmə Qiyğaq qiyğaq yollar yaraq Qiyğaq qiyğaq qarıza Qiyğaq qiyğaq gidərsizmə bizni munsuz edərsizmə Qiyğaq qiyğaq yollar yaraq Qiyğaq qiyğaq yollar uzaq Qiyğaq qiyğaq yollar yaraq Qiyğaq qiyğaq yollar uzaq Бик рәхмәт, хәерле кич, исәнмесез, хөрмәтле ва гыйззәтле Казан тамашачыларыбыз. Сезнең белән фақат бүгенге көндә очрашуыма мин бик һичшиксез шатмын. Һәм инде язмыш сугмагым янәдән сезнең янга алып килде. Бик күптән көтелгән очрашу, аралашу, серләшү, һәрхәлдә минем өчен бик тә көткән очрашу. Бүгенге кичә бездә безнең җыр моңнарыбыз сезнең күңелләрегезгә әз генә булса да хуш килсә, шәхсән минем өчен ул алда көндә илһамланып, дәртләнеп эшләргә зур этәргеч булды, хөрмәтле тамашачылар. Гөлназ Асаева. Düşlerime giresin, tosumnağa giresin Elle bizge yazılan Məhəbbətinin süresi Minim üçün tuğansız, minim üçün buğansız Durmuşumның köklerine şadlık bulab tuğansız Minim üçün tuğansız, minim üçün buğansız Durmuşumның köklerine şadlık bulab tuğansız Yaratasın, siyesin, bul miniki biyesin Jide kar köklerge barsa yazılgan bir küresin Minim üçün tuğansın, minim üçün buğansın Durmuşumның köklerine şadlık bulab tuğansın Minim üçün tuğansın, minim üçün buğansın Durmuşumның köklerine şadlık bulab tuğansın Ölüşüme digenim, sevgilim seni istegenim Yazmışımның günlerine kolay birgen bölegim Minim üçün tuğansız, minim üçün buğansız Durmuşumның köklerine şadlık bulab tuğansız Minim üçün tuğansız, minim üçün buğansız Durmuşumның köklerine şadlık bulab tuğansız Minim üçün tuğansın, minim üçün buğansın Durmuşumның köklerine şadlık bulab tuğansın Minim üçün tuğansız, minim üçün buğansız Durmuşumның köklerine şadlık bulab tuğansız Durmuşumның köklerine şadlık bulab tuğansız Durmuşumның köklerine şadlık bulab tuğansız
Жанкайым шит ярылар, min diye bir günde can atsa, günleşmek emelir üzülüp, ut yutup mini bik yaratsa, min bittik sineki Жанкайым, sin minem kıyaşım aykayım, yar etmem gümürge boşkanı, günleşme Жанкайым, min bittik sineki Жанкайым, sin minem kıyaşım aykayım, yar etmem gümürge boşkanı, günleşme Жанкайым. Günleşme koysadır aşıdır, sin arğana haksuz getirse, bizning sof hislerden günleşip, o meni suyanib jetkirse, min bittik seneki Жанкайым, sin menim quyoshim aykayım, yor etmem gumriga boshqani, günleşme Жанкайым, min bittik seneki Жанкайым, sin menim quyoshim aykayım, yor etmem gumriga boshqani, günleşme Жанкайым. Olmaz hiç koyşa, nafafsız eşitil girilişan, diksini üzülüp siyen min, diksini min ölüp yaratan, min bittik seneki Жанкайым, sin menim quyoshim aykayım, yor etmem gumriga boshqani, günleşme Жанкайым, min bittik seneki Жанкайым, sin menim quyoshim aykayım, yor etmem gumriga boshqani, günleşme Жанкайым, yor etmem gumriga boshqani, günleşme Жанкайым, min bittik seneki Жанкайым. Oltanım Kerim'im minim kilmedi. Kerim Ganiyev, Emine, birsinin de Emine. Allah, Kerim birsinin de Emine, birsin. Rahmet olsun kiminde. Müslimim. Benim apaylarım Müslim Asayev, Emine Asayev, hem Kerim Ganiyev. Baklanışla güzel apaylarım. Kerim, baklanışla indi. Rahmet. Müslim Emine. Baklanışlayız. Ay rahmet apaylarım. Benim apaylarım tağı bir tapır kılşağı ötegeli. Rahmet oldunlarım. Ne güzel rahmet. Alдағы жырымда нақ балалар турында болар, хөрмәт тамашачылар. Шуннан да әтиләр битендә ныграк кыз балаларга тартылалар, кыз балаларын күбрәк тә яраткан кебек. Ә инде әниләргә килсә, әниләр барыбер улларын күбрәк яраткан кебек тоела калса. Ә инде алдагы жырым нәкъ шул турында булыр. Зифа Панайгаева иҗат иткән җыр Җимеш агачы. Рәхим итеп тыңлагыз.
yaşaday bürülene yapraklarga türüne Tuğalar, tuğamadır kızlar Gayrı şadlıklarga kumele Jimişler, jimiş olaşan Bağlarda yüksel güren Hediyeli bəxtlərin kuri gidiysen Bala qadirlərin belgeler Hediyeli bəxtlərin kuri gidiysen Bala qadirlərin belgeler Niye iken eti mıhrak kızım deyip yola deyip üzüle Niyedir bit eti mıhrak ulan yola itken gibi kürüle İkisi de malak deyip bügüle İki candan olan deyip tüsine İkimizin rahmetlerin, ikimizin rahatlerin Duyup yaşasınlar iyiler İkimizin rahmetlerin, ikimizin rahatlerin Duyup yaşasınlar iyiler Kızım deyip uyılıp uylarında İbretlere edeyim anında Bir şey geçirir gile beni bilen Sinip yaşıyorlar ulana Jimiş ağaçının jimişlerin Jiya jiya ömrüdüğüz Parvılarını bizden şokla hürmetlerde Bəxtlərdə yaşadık Jimiş ağaçının jimişləri Jiya jiya ömrüdüğüz Parvılarını bizden şokla hürmetlerde Bəxtlərdə yaşadık Jimiş ağaçının jimişləri Jiya jiya ömrüdüğüz Parvılarını bizden şokla hürmetlerde Bəxtlərdə yaşadık Parvılarını bizden şokla hürmetlerde Bəxtlərdə yaşadık Parvılarını bizden şokla hürmetlerde Balam deyip yana gideceğiz Bəxtlərdə Yartında bağlanlara yukarıga örele Sağışlarga tulgan canım şadlıklarga gömele Sağışlarga tulgan canım şadlıklarga gömele Bağlanlarım, bağlanlarım ak şeşek deli gençlerim
çıkarmamın irkemin kengeşleri İslerimden çıkarmamın irkemin kengeşleri Yurtunda hoş izlirdim Şeşek otu bağlanım Gözlerimden dağılır Seni gütüp ağlamam Gözlerimden dağılır Seni gütüp ağlamam Bağlanlarım, bağlanlarım Ah şeşek deli gençlerim İslerimden çıkarmamın irkemin kengeşleri İslerimden çıkarmamın irkemin kengeşleri Bağlanlarım, bağlanlarım Sizden yine güzelerim Kara kışım, maturkayım Dik güveyde sözlerim Kara kışım, maturkayım Dik güveyde sözlerim Bağlanlarım, bağlanlarım Ah şeşek deli gençlerim İslerimden çıkarmamın irkemin kengeşleri İslerimden çıkarmamın irkemin kengeşleri Bağlanlarım, bağlanlarım Ah şeşek deli gençlerim İslerimden çıkarmamın irkemin kengeşleri İslerimden çıkarmamın irkemin kengeşleri İslerimden çıkarmamın irkemin kengeşleri İrkemin kengeşleri Gülnaz Asayeva. Татар һәм башкорт эстрадасының иң яшь һәм иң моңлы сандугачының берсе Гөлназ Асаева. Гөлназ кызым, сине чын күңелдән шул матур туган көнең белән тәбрик итеп, күпме матур апалар, абыйлар килгән шулай бит. Инде 20 яшь, ул инде үземә дә 20 яшь вакытта кызымны инде алып кайттык. Сәнгать училищесын тәмамлаганда 8 июньдә алдым диплом, 9 июньдә юк. Наоборот. 8 кызымны роддомнан алдык, 9 диплом алдым. Менә кызым инде мен инде синең күклең костюмың кебек кызыл диплом ала алмадым. Әмма ләкин мен шундый кызым туу белән мин бик горурланам, бик шатланам. Гөлназ Асаева. Кызым әзер бераз ял итсен, әмма. Гөлназ Асаева. Хәерле кичләр, исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Иң затлы, иң матур тамашачылар, сезне күрүгә бик шатбыз. Шундый изге айда һәммәгезгә дә исәнлек, саулык, Хыдай сабырлык биреп, тоткан уразаларыгыз кабул булып, исәнлектә, саулыкта матур итеп яшәргә Хыдай насыйп итсен сезгә, әмма барыбызга да. Һәм инде бик зур рәхмәт. Бүген инде шундый зур миссия, мин инде алып баручы буларак 0 дисәм дә була. Әмма ләкин тырышабыз инде кызыбыз өчен. Һәм инде моны карап торам да, монда синтезатор бар, Фидаил дус, гитара бар, име, Марсель, барабанда Марат дустым бар, име. Әйдә зар бер. Дубырдата торганда бар. Әмма ләкин туган көндә безнең инде татар, башкорт халкында теге бер моңлы баян булмаса, яисә гармун, ул инде мәҗлис булмый, шулай бит. Сез шулай дөрес сөйлим микән? Дөрес бит. Һәм инде шуннан да безнең шушы матур туган көн кичәсенә инде
Башқұртстанның халық артисті, виртуоз баяншы, легенда, әлі көптен түгілгіне 25 яшын уздырған Халит аға Фатихов. Башқұртстанның халық артисті Халит аға Фатихов. Халит Фатихов. Халит аға, сіздің шундың баяныңызда матыр өзіңізді ескетмелі, еп-яш егет. Сіздің білен, Халит аға, әлі пақа возможность бар, бірінші отделенеді. Бір-екі жырлап кетсек дұрыс болыр еді, шулай бет. Аннары вақыт қалмай. Гүлназ шықсаннан сахна бізге қалмай, шулай бет. Халит аға, ешілікке бір кері қайтиғал деген бір жыр бар. Карточкаларға қарадым да бұлай фотосуретлерге, ешілік еске түсті. Ешілікке бір қайтиғалы. Sezilmeyi ömürler, yaşlık
Suyun sağlamay Sönkümler, sönkümler, sönkümler Söndürme hıyana ümidini Yaşlıkta dağında koytalı Hamanda suyum deyip gitsini Eyteli, eyteli, eyteli Söndürme hıyana ümidini Yaşlıkta dağında koytalı Hamanda suyum deyip gitsini Eyteli, eyteli, eyteli Yaşlıkta yaratıp sıysak da Yansak da sağınıp kıysak da Öpsüzler kalırlar eğitelimi Barlaşıp yaşıkımız ökelimi Sündürme hıyyanı ümidini Yaşlıkta dağındır kaytarı Hamanda suyum deyip gitsini Eyteli, eyteli, eyteli Sündürme hıyana ümidini Yaşlıkta dağındır kaytarı Hamanda suyum deyip gitsini Eyteli, eyteli, eyteli Ötsede ömürleri vakıtlar Ömülde dikmazlar dik yazılar Yaşlıkta dağını bir kaydalı Suyum dip dağını bir eğdeli Sündürme hıyyanı ümidini Yaşlıkta dağını bir kaydalı Hamanda suyum dip gitsini Eyteli, eyteli, eyteli Sündürme hıyana ümidini Yaşlıkta dağındır kaytalı Hamanda suyum deyip gitsini Eyteli, eyteli, eyteli Hamanda suyum deyip gitsini Eyteli, eyteli, eyteli Eyteli, eyteli, eyteli Hamanda suyum deyip gitsini Eyteli, eyteli, eyteli Бек зор рахмат, hürmetli тамашашылар. Инде бик приятно бүгін инде теге бала тугаш ананың әле ул радумда бик хәле булмый шулай бит. Шатланырга. Яшь туган бала әле ул да аңлап бетмени. Туу белән нәрсә икәнен. Инде иң шатлыклы минутлары әтигә инде. Шулай бит. Әтиләр шатлана бит инде. Менә монда минем әтием утыра, әнием утыра, Аллага шөкер. Гөлназның әби бабалары инде. Мәҗит Асаев, Рәмзилә Марсовна. Минем инде бер кызыклы вакыйга әткәй инде минем бер улысы апа. Апа тугач безнең ата инде тона диләр бит, тонаны беләсез димме? Кем туды дигәч тона малай дип әйтә икән әти. Тона малай булаш. Үзе малай үзе тона. Ну тона булаш тона инде теге кызны малай дип шулай шаярган булган. Шуңа мин тугач инде әзрәк тынычланган әткәй. Менә шулай. Әмма ләкин шаяру бу кыз балалар инде алар бигрәк тә инде беренчесе кыз бала булса ул инде шатлык. Шуңа күрә хөрмәтле тамашачылар, менә бүгенге кичәдә шулай матур иттереп карыйм да үзебезнең бездән чак кына өлкәнрәк буын артистларыбыз утыра. Салат Закиевич, үзе Ләйсән ханым белән парлашып килгәндә бик зур рәхмәт сезгә. Бик приятно. Зәҗәүит абый белән Зөлфия апа инде. Зөлфия апага килгәндә, Зөлфия апа безнең укытучы җыр буенча Уфада Фәрзән Фаткуллының иң олы укучысы, Гөлназ иң кече укучысы. Менә бит. Өч буын индеме? Искитмәле Зөлфия апа белән Җәүит абый. Зәйнәп апа белән Зөфәр абый, искитмәле парлар. Бик зур рәхмәт. Һәм бик күп монда парларны мин белеп бетмим, но барыгызны да хөрмәт итәм, яратам. Менә монда Фәридә, Рәүф, Рат утыралар бит.
Гомман алганда әткенкей, барыгызга да хөрмәтле тамашачылар, бик зур рәхмәт. Шулай кызыбызның матур кичәсенә килгәнегез өчен. Исәнлек саулык, торлашып яшәргә Ходай насыйп итсен. Һәм инде дусларга, инде Марат дустым, бик зур рәхмәт сезгә. Менә шушыны булгатып эшләгәнегез өчен минем ягын дустымның берсе Марат абый. Бик зур рәхмәт. Менә киләсе җырны барлык иҗади дусларыбызга, тамашачыларыбызга, гомумән алганда дусларыбызга багышлап, дусларыма дигән бер җырны җырлыйм да, аннары дәвам итәбез концертны. Яңгыр яғышыран дуйлар, шабышалар малайлар, шылшакларда шын дусалыкка алар эзләр салалар. Бергә булыйк ди дусларым, йөрәккә имгелдәшә, гелдәшә, аралар еракта булса да, күңел булсын янәшә. Бергә булыйк ди дусларым, йөрәккә имгелдәшә, гелдәшә, аралар еракта булса да, күңел булсын янәшә. Үсіп жетіп таралғашта, достықны хич үзмәгіз, ұшрашығыз көрішігіз, ұзын-ұзақ түзмәгіз. Бірге болайық ди дусларым, йөрәккә имгелдәшә, гелдәшә, аралар еракта булса да, күңел булсын янәшә. Бураннар катылы юлны, еллар безне айырмас. Дуслык ширене булганда, анакларда кайрылмас. Бергә булыйк ди дусларым, йөрәккә имгелдәшә, гелдәшә, аралар еракта булса да, күңел булсын янәшә. Кайда дусы кайыларым, йөрәккә сыкрана. Таулар тетри яңгыр, күңел сезне сагына. Бергә булыйк ди дусларым, йөрәккә имгелдәшә, гелдәшә, аралар еракта булса да, күңел булсын янәшә. Бергә булыйк ди дусларым, йөрәккә имгелдәшә, гелдәшә, аралар еракта булса да, күңел булсын янәшә. Аралар еракта булса да, күңел булсын янәшә. Күңел булсын янәшә. Бик зур рәхмәт, хөрмәтле тамашачылар. Ай, шундый җылы энергия килә сездән. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт, хөрмәтле тамашачылар. Менә инде киләсе җырны бик сорап, бик яратып, бу җырны инде нишләп бу җырны гел башкаралар икән дип уйламагыз. Җыр Кышкыраманс турында бара. Монда бик күпләребез ул җырны яраталар. Икенчесе инде Гөлназ Асаева, инде ул Башкортстанда Языкова шәһәрендә почти туды. Языкова авылы инде ул. Райцентр безнең. Анда инде ул яктан безнең бик бөек композиторыбыз дип әйтсәң дә ялгыш булмас, Рим абый Хасанов ягы. Кышкыраманс, син гомер агышлары.
baktı taşı, baktı yarası var suları. Şıldır indi yazının şaşıp yar suları. Baktı bizim kar üstünde kalan izler. Baktı yıllar ikev birge salgan izler. Sinegani ağışları. Yazılar gider sular ağa, aylar ağa, günler ağa, sular ağa. Aylarına da, yıllarına da, sularına da, ağışından izler, kala izler kala. Sinirlenir karlar yawa, bütün nerse tulan tüslü karaslanada. Sular, aylar, yıllar, seni görek aylar, yıllar karşında. Seni görmek Gülnaz Asayeva. Şulay ene тамашачылар, кызлар өстүрүү, шулай көз яшьләре дә тула. Бик зур рәхмәт. Шулай чәчәкләр тамашачыларга карап торсын, матур иттереп. Шулай бит, бүген шатлыклы безнең минутлар. Менә шулай хөрмәтле тамашачылар, кызларны туганда гына тиз аны үсәләр дә, инде бик тиз кияүгә дә китәләр. Бәхетле булсыннар, кыз балалар вакытлыча вакытында китә белсәләр, кияүгә дөрес бит инде. Шулай анысы. Шунардан да җылыйм инде һәм менә әле
Пока кыз китми деп осы шаярыгын айны хөрмәтле тамашачылар. Менә инде Гөлназ Асаеваның беренче пятилеткасы үтеп тә китте гомер агышлары дип. Шуннан соң инде язмыш инде безнең теге вәгъдә биргән, мәхәббәткә вәгъдә биргән, тугры булырга дигән әйбер кай вакыт эшләп бетми бит ул. Аллаһ Тәгаләдән төрлечә язмышлар языла. Һәм инде менә 5 яшеннән алып Гөлназны инде аның белүче тагын бер әтие бар. Ул инде Башкортстанның халык артисты Фәдис Ганиев үзе. Фәдис Ганиев! Туган! Kalganda yıldızlar görsen idi, ağa sular istəşirlər, ömürlər uzaydı. Ağa sular istəşirlər, ömürlər uzaydı. Ey dostlarım, uf diləgiz, uf diyerge yaramı. Mufteye yürekte çığa yaramıya paramay. Ey dostlarım, uf dilegiz, uf diyerge yaramıy. Mufteye yürekte çığa yaramıya paramay. Su boyundan şeşşekçiydi, sarılarım. Eğer topsam dünyada bir sabırlı darılarım. Eğer topsam dünyada bir sabırlı darılarım. Ey dostlarım, uf dilegiz, uf diyerge yaramı. Uf diye yürekte basarda bezdirdik aşkımı. Ekrin günler sizdirmişe uddayken muğımı. Ekrin günler sizdirmişe uddayken muğımı. Ey dostlarım, uf dilegiz, uf diyerge yaramı. Uf diye yürekte
Hayırlı olsun. Bugünkü kişiler, hürmetli tuğanlar. Gülnazımızın beyramine, ömür beyramine, matur beyramge şulay ihtiram etip, anın bilen kızıksınıp, icatı bilen kızıksınıp, jıyılışıp, bugün zal tuturup kelgenigiz için sizge zor rahmetlerimizni жеткиресибиz келе. Әйе, уфтансаң да, уфтанмасаң да ömür ekeriңene oğa, akkan sular sımaq oğa, Rüstem mene tuğanım deyip çıkardı şınıp da şul, bizge indi aptırap da koyalар koy vakıtta nişi gittirip indi olay ettirip yaşap bula deyler. Mene şu şulay ettirip de yaşap bula ikenin kürsatip de yaşarga tırışabız indi hürmetli dostlar. Әйе, әлі бая репетиция ясаған вақытта туғаным деп шығарам енді Фәдіс абый. Мен айтам, туған енді туған ашып еттік бет енді біз балышларға сіздің олға қайта беребіз мәжді абыларға. Ол менің әбі білен бабай сымақлар Гүлназың әті исен, исі қызың ашқа қаршы исен түгілер. Оларыңа қызым дейлер. Ништейбіз енді, оларға қайтабыз, мұша кіребіз. Олар ұфаға келелер, бізге қонаққа келелер. Қазанға келгенде біз Рүстемлерге барабыз. Міне шулы ешеп етабыз. Может, бәлки сәйірдір, құрметті достар. Шының үшін Рүстемге айттым еді, туған деп айт, түлкі божа деп айта көрме дейдім. Халықта айтқан сөз бар, теге кеше мал түгіл, божа туған түгіл дейлер бейді. Ол туған болмай, уже екінші түрлі бұла. Әйе, көз ашып емғаншы Гүлназ, менен білен яши баштағанда бейш яши тұлмаған еді, құрмәл туғандар. Аның енді кем боласы шул вақтаны көрінгендір. Енді қызық моментлары, қызық минутлар аңарда көп болды. Біз аны теге бір ауыз сөз білмей тұрған еді ол ауылға келгенде. Қартатасы, нәнәсі, қойынында өскен қыз әпи білен тұзны да білмейдір. Аллаға шүкір, әлхамдүллә шүкір деп етері керек. Орыс сөзін бүтін ей білмейдір. Қазір орысша тапшырулар алып бары Аллаға шүкір. Шының үшін өз тілінде тәрбиелену, аңарға бүгінгі күнде міне бүгінгі барлығына тағында жүрегіне шушы мұң істегендір деп етесі келе. Енді мектепке кірген елларында біз аны шулай ұқ әлі нәрселер қиландырмадық. Мен бір екі тапқыр аның біле математика дәрісінен шүғыленіп қарадым. Шунда ұқ аңлашылды. Керекмей, түгел науқалар бұл балаға керекмей деген түшіншеге келді құрбел достар. Шола енді матурғын айтып оқыдыз, башта татар гимназиясында, анан башқұрт гимназиясында, шола бір күні ол бет близнес міне игізеклер Йылдызлық астында туған, ертен тұрғанда бір түрлі кешке ятқанда бүтіне екінші түрлі кіші болады қоя. Малайны да шулай еттіріп тапты Лилия игізеклер еттіріп. Ярар енді шунан бәхет бит. Шул 4-ші классыны біткен уақытында 5-ші классқа көшер алдынан шулай ертен тұрды да мен хореография училищесіне барам дей. Ярар барарға керек болғаш. Барырсың балам. Шунда тиз арадағын ана растяшкалар нелер іштеттіріп хореографический училищеде оқып алды. Бик матур иттеріп оқыған жүрген жерінен 9-ші классына біткен уақытта мен балерина болмам енді, мен жыршы болырмын енді дейді. Мына шулай айтыр өзі дешік тіледі, шулай өсті ол. Аллаға шүкір, мен енді ялғышмағанбыздыр деп ойлайм бейт, құрмет достар. Иманым Камил, дұрыс тәрбиелеген біз. Бүгінгі күнде ол, нешік бар, шулай бар. Әйінді шынапта Рүстем айтмыштей, қыз бала өстіру. Қыз баланы өстіресің де, оны мына беріп жібересі бар бейт. Ана шул Рүстемнің сөздеріне өстеп шуны айтасым келешекте, аңа шын, хатын, қыз бәхіті. Allah subhanahu wa ta'ala nasip eyleseydi hürmetli dostlar. En mühimi şu. Sahnesi anın bulur. Әйе ömür şulay öte. Ne halitesi ömür ötken sayın yaşlıkka oylar kayta şulay bit. Kim var iken onların da arasında yaşlıkların sağınmağın.
deyip Yıllarla vakit şikken Su kıyını yılgalarının Yarları diye gider Kürşü bakı olması da Temline gider Su kıyını yılgalarının Yarları diye gider Kürşü bakı olması da Зур рахмет. Әйе. Гүлназ, мен аны теге қиынсынмасын, шит етіп туймасын деп, бәлки қызғанышқа қаршы өз қызымны мен өзім істіре алмадым бұл тұрмышта. Енді шоңа көре дәдір бәлки Гүлназға мен өз балама бірәсі жылылыққа қарағанда да бәлки көбірек жылылық бергенміндір. Өз балама бірәсі мәхәббәтке қарағанда да көбірек мәхәббәт салып өстергенміндір. Бәлки артығырақ бұта болғандар деп айтасым келе. Шынапта иманым Камил, енді өсті, бой жетті, Аллаға шүкір. Қартлығымда да қызым жанымда болар деп жаным. Тапқан ана түгел баққан ана. Бұл сөздерінің хақ екені таныш миңа. Кішкенеден бүгінгеше баққан ата. Жан жылымны бөліп берем қызым сиңа. Өзәтің болмасам да, Өзәтің болмасаң да сенен ешер күш алам. мен сен деп янам балам. Ышанам келешегімде бәхетті күрешегімде янда қызым болар дейіп. Ышаны келер күнлеріңде қартайған ғұмырлеріңде янда қызым болар дейіп. Өгей әти деген сөзде туры келмей, сен бит үстін бұл мағынадан көпке үстін. Мен деп киген ерегіңні тойып өстім, хәстерліклі көзлеріңні көріп өстім. Өзәтің болмасам да, Өзәтің болмасаң да сенен ешер күш алам. мен сен деп янам балам. Ышанам келешегімде бәхетті күрешегімде янда қызым болар дейіп. Ышаны келер күнлеріңде қартайған ғұмырлеріңде янда қызым болар дейіп. Сағышланса көзкейлерің алдан көрем. Көңіллерің кетік шатны тезік сезем. Қиырсытулардан яқлап салқынардан. Қызым сенің янарында яшап келем. Өзәтің болмасам да, Өзәтің болмасаң да сенен ешер күш алам. мен сен деп янам балам.
Işanam kileşeğimde bəxtli Kureşeğimde yanda kızım bular bir Işan gelir günlerinde Kortaygan ömürlerinde Yanda kızım bular deyip Işanam kileşeğimde Kortaygan ömürlerinde Yanda kızım bular bir Yanda kızım bular deyip Рашид Вахапов ismindeki Tatar Jüri Festivali laureatı Gülnaz Asayeva. Meni bilakidan qarab o'stirgan Etiyev Dizganiyev. Zeynep opa, voy rahmat. Nasıl yavrum? Bir-iki söz aytayım endi. Gülnaz balakayım. Hayırlı kech Qozon, hayırlı kech muhtaram millatdoshlar. Gülnaz birinchi yubileying deb aytayım endi. Afarin ko'stimasin sening olda zo'r jihan, motor kelajak Alloh bersa, yaxshi kishilarga yo'ldosh bo'lsin. Mana shu Zeynep opam kebek, mening kebek, yatilaring kebek, aning kebek. Eng muhimi, ikki atingni 20 yoshingda ishga jikkansan, молодец. Zeynep Zəfər, rəhmət sizə. Rahmat bek zo'r sizga. Rahmat kichkina boshimni uluytib kelganingiz uchun. Bek zo'r rahmat sizga. Gülnaz Asayeva. Kızlar tuğan iyiden, tuğan illerden Bir hasretsiz balaşaktan irge günlerden Minde gitem yaraklaşam gayzi yollardan En imanı soğalap kalgan şarlı tağın aradan Kız balanın köyünün gitmegiz Kız balana orada durmegiz Turgan kadar durmaz büden Uşar vakıtlara jitken Ay kurdi kıyaş aldı gün Onun miskin şakları Halığız var dilekte sabır düzümlü yürekte Nık bulsun kanatları Nık bulsun kanatları Kıvrığına izleri kuşlarında Gide kızlar yazmışlar kim kullarında Kıvrığına uyum yüze tükrekte Oşular dolup ındırsa da mansı bigrekte Kız balanın köyünün gitmegiz Kız balana vardı durmegiz Turgan kadar durmaz büden Uşar vakıtları jitken Ay
Nefsin kanatları Nefsin kanatları Mindeki temizat kala eni nazları Mında kala yeşiliğimin tevgi yazıları Oşam oşar yolun yine vakit gitsin Tuğan ileri biz kızlarına buna kalk etsin Kız balanın köyünün gitmeyiz Kız balana artık görüneyiz Kırılan kadar durmaz büden Uşar vakıtları jitken Ay kürdi kuyaş aldı gül Onun üsken şakları Kalığız var dilekte Sabır düzüm yürekte Nefesin kanatları Nefesin kanatları Nefesin Biz rahmet. Gülnaz Asayeva. Biz rahmet Marat Abdulxoyich. Biz rahmet Marat Abdulxoyich. Ming rahmat sizga borsiz shunda. Sivele sündürele yüreğim yanalı Yanılarım yalgınları gülmekme kavavi Zeyni gidir, ıklı gidir, sündür yalgınlarımı Sularda sivek yürek gitmişik yandırganımı Zeyni gidir, ıklı gidir, sündür yalgınlarımı Sularda sivek yürek gitmişik yandırganımı Singine gitse sebepşidik yürek yanılarıma Gürlep gele yana yana gülge kollarıma Zeyni gidir, ıklı gidir, sündür yalgınlarımı Sularda sivek yürek gitmişik yandırganımı Zeyni gidir, ıklı gidir, sündür yalgınlarımı Sularda sivek yürek gitmişik yandırganımı
Şeşke düşüp üzegimne Bigirek üzesin inde Hislerimle şeşke gülüm Ümidim kıyamsın İsmini kovatlarda Şatlıkның üzünesin Hislerimle şeşke gülüm Ümidim kıyamsın İsmini kovatlarda Şatlıkның Sen meni oylaysın miken Iske alasın miken Senin bilen koşanğına Berge bulurmaz dirken Hislerimle şeşke gülüm Ümidim kıyamsın İsmini kovatlarda Şatlıkның Hislerimle şeşke gülüm Ümidim kıyamsın İsmini kovatlarda Şatlıkның Sen bittikken yüreğimle Koymayken koylarga Bәхет кушы булып минем Керәсең гел уйларга Хисләремне шәшкә гөлем Өмидем кыялымсың Исемеңне кабатлауда Шатлыкның Hislerimle şeşke gülüm Ümidim kıyamsın İsmini kovatlarda Şatlıkның Hislerimle şeşke gülüm Ümidim kıyamsın İsmini kovatlarda Şatlıkның Hislerimle şeşke gülüm Ümidim kıyamsın İsmini kovatlarda Şatlıkның Şatlıkның Gelin azladı jırım canı Sizge bulsun mınarım Sırhal bulsun jırvallarım Davalasın jırlarım Ömürlerine jırladı deyip Kuday birgen yazmış da Birden bulup yeşik dostlar Şuşama durdurmuş da Ağır durmuş yengileyeden yarası savaşı Yeşil yeminlerin attıra Jırmağın arının davaşı İzgilikler üstü jırım Vaşık direk bitlerge Hislerim de bitmesi Ümündire ulu küklerge
güneşin havadan tartıp ala Havalarda ışığı barak Kanatlı daymin parmağı Ömürlerine jırladı Kuday bilgen yazmışta Birden bulup yeşik dostlar Şuşama durturmuşta Ağırtırmış yine yeter yarası sağlışı Yeşev yeminlerin arttıra Şırmamlarının dalışı Gülnaz, Ömürlerini jırladı Kuday bilgen yazmışta Birden bulup yeşik dostlar Şuşama durturmuşta Ağırtırmış yine yeter yarası sağlışı Yeşev yeminlerin arttıra Şırmamlarının dalışı Ömürlerini jırladı Kuday bilgen yazmışta Birden bulup yeşik dostlar Şuşama durturmuşta Birden bulup yeşik dostlar Şuşama durturmuşta Asanyeva! Minnetleriim. Bigirrek de indi Fadi sizin aşağıdan indi kızımız. Ay ay ay. Mağlı. Şolay şolay. Mana iň kızıgy şunda. Eli özüň mene bu tege improvizasiya bolaydy. Eýe. Özüge aýty. Biz indi etiler. Meňe uşagan diýip aýtalar ana. Bilesizmi? Elbette şolay. Asovini buyu bilen. Sibirde oturabız, eli oydarlar bilen Sibirde ýörüp etken wagtda oşa oturabız bizni toklandyrýşy apa kirgende. Mene bu görünüp turaydı bu sizin kızıgız diýip aýtdy. Ol eli bilmeýdi, näse ekenini de bilmeýdi, ödüre bilmeýdi. Tege de oydar hiç gylyp kara gitdi, üstüne üstüne düşüp gele. Şolay özüň üstersen uşaganda köp bolup gitýär indi, şarga ýakynlaşa. Ey maktaşabız. Elbette şolay. Biz indi etiler iketi, biz indi katbutumuzu biz tudarıp üstürgen. Munda yani вообще не пришамайma. Как будто. Biz de maşaşılar. Ey, hürmetli dostlar, şunap da tege iri atlar şularak bitindi ol tege maktalı şatıra kadar var şunap da en zor rahmetler elbette Gülnaz'ını tuğdırgan en iyisine hürmetli doğanlar. Korkmışa, bir nige koramışa, 17 güne yaşında koralı malayını işletkensin beti. 10 yaşın etmesen de bola. Benim de sana hadis Murat 2 kız üstüne birdim. 2 kız. Şolay bey. 2 talantlı kız bildi bana bu sizde yaxşı kulga. Mecit abi bile Remzi'yle oturalar. Olar üstünü birdi. Ey Allah. Ey hürmetli dostlar. Şimdi bugünkü günde Liliye'ge şınap da tuğdırgan anasına rahmet. Bizni Liliye'ge ulu yürekli bulgan için Rüstem. Bizni mana şuşulay ettirip yaşatüde de onun rolü. 100%'lı onun rolü. Şunun için ona zor rahmet. Mene biz jırladık, maktaştık, hazır işleyimiz. Şundan da hürmetli tamaşaçılar. Indi bugün indi izgi baya aytып öttüm. Kimlerdir urazada şulay bet. Şuna göre birazga bir 10 minutqa gana yol etip alabız da indi Gülnaz'ның әнисін сахнаga chaqirabız. Hürmetli tamaşaçılar. Dürüst bulur eymi?
Kuşlar bulub uçar idem, yok benim kanatlarım. Sağışlarga sala canlı, üzülüp süygedi yarım. Bäxitke barıp jitinin, ural eken yılları. Yaralgan sığla süyüm, sağınır işin barım. Bäxitke barıp jitinin, ural eken yılları. Yaralgan sığla süyüm, sağınır işin barım. Hazlar kütüp günler öder, ömürde öder ahırı. Ni yazgandır yazmışlardan, kitipler bulmay yarı. Bäxitke barıp jitinin, ural eken yılları. Yaralgan sığla süyüm, sağlanır işin barı. Hali yok ümitsizlik, bilemi benim canım. Soňgy suluşyma kadar küdermen barıwanny. Bäxitke barıp jitinin, ural eken yılları. Yaralgan sığla süyüm, sağınır işin barı. Bäxitke barıp jitinin, ural eken yılları. Yaralgan sığla süyüm, sağınır işin barı. Yaralgan sığla süyüm, sağınır işin barı. Yaralgan sığla süyüm, sağınır işin barı. Бик рәхмәт Нияз. Бик рәхмәт җылы алкышларыгыз өчен. Матур чәчәкләрегез, бүләкләрегез өчен. Инде алдагы җырга килгәндә, мин ул җырны Хани апаның якты истәлегенә багышлап җырлап үтәсем килә. Мәдәрис Газетдинов иҗат иткән җыр "Юк кирәкми, килмә". Salakın kışta bezinin uçraşu Zini karı zin anladı düşmanlar aşar Kalemini direk bir sıraşu
yalgış bulgan, elle yazılmış bulgan, salkın koşta bezinin uçraşu, zinhar üzüm ağlamaz düşmanlar aşa, kalemine girek bir sıraşu, yok girek bir gülme, hislerimden gülme, gülüm sima gülden düşügen, şanı barlıktan uzak, güllemeler susap, yok olama gerek düşüme. Yok yürekli gülme, hislerimden gülme, gülüm sima gülden düşügen, şanı barlıktan uzak, güllemeler susap, yok olama gerek düşüme. Şanı barlıktan uzak, güllemeler susap, yok olama gerek düşüme. Yok olama gerek düşüme. Ой, Райза, рахмет бекзим. Emilerine ayak astı cımak, bana işini gelin az yürekleri. Uyulamış etken ağır sözüden, yaralanan göğümele. Rencitmegiz gaziz elilerini, gönüllerin bürük gitmegiz, enilerine renülerge sağlar. Yazmışlardan rahmet gütmegiz, üzüme de bala üstüresi, üzüme de eni bulasa, yine şirde gaziz enimini, şotlandırıp kadadırasa. Bir ağır süsen geycanın de, yuvadır ağır жылы süzüyle. Balasının indi şoğlarından, enge yürekge afiyde. Rencitmegiz gaziz enilerini, güllerin bürük gitmegiz, enilerine renülerge sağlar. Yazmışlardan rahmet gütmegiz, üzüme de bala üstüresi, üzüme de eni bulasa, yine şirde gaziz enimini, şotlandırıp kadadırasa. Hatırlarını kaldırırlık sözler, işitmesin de analar. İgili gili izgili gili bulasın,
Гүлназ Асаева. Бик зур рәхмәт, хөрмәтле тамашачылар. Чыннан да әниләрнең аяк астында оҗмах дип безнең халыкта тиккә генә әйтмәгәннәрдер. Чыннан да мин бу дөньяга килгәнемә үземнең әниемә мең рәхмәтләр укыйм. Нинди генә ситуациялар булуына карамастан мине тапкан, бу якты дөньяга китергән һәм дә инде үзе җырчы булып та үзеннән үзеп кайбер җырларны миңа биргән өчен аңа олы рәхмәтемне белдерәм. Һәм дә инде Башкортстанның от казанган артисткасы Лилия Бектимирова. Отла киле урман юлы буйла, Эрезләр белән вагызлар, Бер-берсеннән калмый барган алар, Икесе дә янәш тигезләр, урман шомлы җылы карашына күз яздырып булган баласы. Шул булган йөз баламның илдә гомрем буе сатып барасы. Шул әни саклап яңлап гомремне сатып барасы. Тормышыңлы шаулы урман кебек, адашуларга да бер адам. Без әниләр кирәк балаларны саклап яшәр өчен як-ягын. Урман шомлы җылы
uzatып barasın. Şul bulanda yeni soğlap yağlap ömrümünü uzatıp barasın. Бик зур рәхмәт. Олы рәхмәтләрем сезгә, хөрмәтле тамашачылар. Бүген кызымның шатлыклы көннәрен уртаклашырга килгәнегез өчен Аллаһы Тәгалә меңләтә зурласын үзегезне. Әни буларак бүгенге көндә уй хисләремне, уй шатлыкларымны шушы залда утырган барлык әниләр дә сизеп торадыр. Иманым камил. Балама тазалык телим. Аллаһы Тәгалә фирештә канатлары астында гына йөртсен. Тик иманлы кешеләр генә очрасын юлында баламның. Зур рәхмәт сезгә. Туган көне белән кызымны. Yaprak yarıdı bakşam kayınlarında. Dirilenip yaprak yardım emken kuyunlarında. Barışılarımdan kader balam kuyunlarında. Bügüle koyun fillerine bügüle. Bügülgen koyunlar gibi ömür boyu balam deyip elke yüzüle. Bügülem koyunlar gibi bügülem. Elke yüzülgenler gibi balam işinizile. Koyoş esilerin tatlı yapraklı kevserleri. Yanar şaklardan sakladı engel gülegeleri. Yanar günlerden saklasın balam gülegeleri. Bügüle koyun fillerine bügüle. Bügülgen koyunlar gibi ömür boyu balam deyip elke yüzüle. Bügülem koyunlar gibi bügüle. Elke yüzülgenler gibi balam işinizile. Yazlı koyun, yeşil koyun, küzgü koyun gözünde. Küzgü koyunlar sağışı enkey kibek tüzümle. Durmuş türlü yapma vurur balakayım tüzünde. Bügüle koyun fillerine bügüle. Bügülgen koyunlar gibi ömür boyu balam deyip elke yüzüle. Bügülem koyunlar gibi bügüle.
Рахмет, балақайым. Рүстемнің қызы. Біткенші біздің Гүлназдан бөлекей шағы. Шул теклім қуаны көшлі асайыфларының жабағат. Исен гіне бұл балақайым әтиенейіңе тек игіліклер гіне кетіріп тұрсаң еді. Етегіз қол табай. Bozkırtistan'ın atkazanan artisi Liliya Biktimirova. Келін кенфит шығарды Фәдис. Келін да, Аллаға Бәлкі берсін. келін болып кетер, кім біле ебет. Кем біле ораза ойларында еткен сөзің амен деген шағына туры келсін. Құдалар болып яшармыз Аллаға берсі. Туған болып қыра түгел. Қаралы, сен жырлайсың Лилия, мен тегінен шутлап тұрам. Субханалла, матурған әйтіріп яшагенбіз екен. Біз 15 жыл болып кеткен биыл біздің юбилей. Шулай Фәдис, Фәдистің ең ұзақ яшаған хатыны мен, хөрмәтле тамашашылар. Ну и что? Хатын алыштыру, бір күн специальный бір хазіреттен сұрадым. Хатын алыштыру язық түгел, ол хилафлық түгел. Әміне ғұмыр бойы бір гіне хатын білен ешеп, шит жақтарға барғалаштырып, қайтқалаштыру зор ғұнаха деп айтты. Дұрыс ме туғандар? Но менің ғадет шындай, ғашық болам да қоям, ғашық болсам үйленерге керек. Соңғысы болсын, язғаны, хөрмәтле достар. Енді, Аллаға шүкір, келешекте, менә сені бір 90 яшьләргә хәтле яшәтә алсам, менә шул җитә, ул вакытта Гөлназга Алла берсә инде була. Так, 73 яшь, әби булып бетә инде анда уже бит. Кәримгә дә 56 яшь була. Фәдис, біз әби, бабайлар булабыз, сен ничә яшь буласың ул вакытта? Миңа сәпсем ничә? 104 кенә яшь була Алла берсә. Әйе, бар да булды, Гөлназны Аллаға шүкір үстердек. Мәхәббәтне бит инде ул гөлгә тиңләми, тиккә генә менә халык шынап та ул гөлгә тиңлиләр. Гөл чәчәк атырга тиеш бит инде. Безнең мәхәббәтнең гөле кактус гөле сабак 12 елдан соң гына чәчкә атты, хөрмәтле дуслар.
Сын Фәдис ул кактустың чешкесін енді матур бит. Правильно. Дөрес әйтәсең, ансы турында әйтәсе дә юк. Әйе, Лилия, менә шуны гына әйтәре. Мин сиңа инде йортта салдык. Балалар үсеп килә. Малайлы иттең, рәхмәт. Беренче ике катыннан булмаганны. Әйе, нәселле булдым. Малай туса бит инде ир кеше, демәк, мәңгелек дигән сүз диләр. Син шуны гына әйтәре миңа, мин сиңа һаман кирәкме? Кирәк Фәдискә. Шулаймы? Нишләп кирәкмәсен ди? Теге начар гадәтеңне алып ташласаң. Яра, җитте. Ну, аны гел сөйләп тормыйлар инде. Как будто үзең инде фәрештә булып беренче тапкыр миңа кияүгә чыктың инде. Кирәк булып, терәк булып бер-беребезгә, Лилиякәй, ахыргача, соңгы сулышкача яшәргә насип әйләсен. Амин. Айда. Әйдә бергә башы игәләгез. Ай, да матур пар инде. Озын гомерләр телим. Инде 15 ел бергә яшибез дип Фәдис Рахимянович мактанаймы. Мин 18 икән бит. Минем 1 ел 3 елга торды бу яшь хатын алгач.
Иә. 18 болып шыға екен менікі әлі. Тағы бір 3 жыл түссәлер тегізләшәбез. Бұсы шайырығына енді құрметті тамашашылар, мына енді Гүлназның туған күні еске алып, теге яш вақытында, енді 3 яш вақытында әткейін-кей мына шахитлер біздің мәктепте музыкаль ғайләні жиып, шындай күтушылар жиладыр, һәм бізді шақыралар еді. Шул вақытта Гүлназға 3 яш, бұл матур апа кебек отыра шулай. Біз мына Лилия белән әле матур иттереп җырладылар бит. Без дә шулай җырлыйдыр яшь чакта. Һәм бер куплет җырлагач, Гөлназ йөгереп керәменде дә, микрофонны тартып алды да, үзе дәвам итте. Җырны менә инде шул 3 яшеннән инде сахнада ул Гөлназ Асаева. Шуң бер кызыклы мизгелләр искә төшеп алды. Хөрмәтле тамашачылар, 10 ел элек 2008 елда 12-сында концертым булды. Шунда инде Гөлназ кызыма 10 яшь иде. Ул вакытта хәтерегездә булса, кызлар белән үзе кебек бигән иде, бергәләп. Хәтерегездә монда абыйлар, апалар бар. Менә инде ул кызлар да бит хәзер 20 яшьтә, 19 яшьтә. Алар да Гөлназны кытларга килгәннәр кызымны. Шомабас дигән татар биюе белән сезне Казан бию ансамблінің яшь составы. Казан бию ансамблінің яшь составы. Яшьлек бит ул, Бик зур рәхмәт, хөрмәтле кызлар, бик зур рәхмәт. Исән сау матур иттереп киләчәктә кияүгә чыгарыясын сезгә, шәп ирләргә, егетләргә шулай бит. Хөрмәтле тамашачылар, ничек сез арып бетмәдегезме инде? Кайфлар яхшымы? Яхшы? Ярар. Менә инде хөрмәтле тамашачылар, сахнага янәдән моңлы сандугачыбызны, яраткан кызыбызны, Гөлназ Асаеваны чакырыйк әле. Гөлназ Асаева.
dostlarım sizin tağına. Tuğan ilim kaytan min talabınım, dostlarım sizin tağına. Havalarda ışıqada qoş qoylarına, qorilara qıyla şiirlərgə, toprağında altın çeşsələrdə, sütlükən tuğan illərgə. Toprağında altın çeşsələrdə, sütlükən tuğan illərgə. Havalarda ışıqada qoş qoylarına, qorilara qıyla şiirlərgə, toprağında altın çeşsələrdə, sütlükən tuğan illərgə. 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 Toprağında altın çeşsələrdə. Ey Xolid ağay. Жетмеген туған үйлерге, жетмеген туған үйлерге. Башкортстанның атказанган артисты Халид Фатихов. Башқұртстанның халық артисті Халид Фатихов һәм Гүлназ Асаева. Бик зур рәхмәт, хөрмәтле тамашачылар, бик зур рәхмәт Халид абый. Чыннан да әйткәндә, бүгенге залда минем иң кадерле кешеләрем утыра. Мине сабый чактан карап үстергән минем нәнәем, картатаем. Безнең Башкортстанда әби белән бабай димиләр, нәнә белән картатай диләр. Шуңа хөрмәтле нәнә, картатай, Сезгә шун күңелемнән рәхмәт сүзләремне әйтәсем килә. Мине кечкенәдән карап үстергәнегез өчен, назлап, карап әниләремне укытып чыргаганнарыгыз өчен сезгә зур рәхмәт. Һәм дә инде нәнәем, картатай, сезгә мең рәхмәт. Saksan büyük olsun, istenlik sağlık tuğan günün bilen balam. Рәхмәт, картатай. O kadar 20 mertebe 20 yaşlıkların yükkerice nasip olsun Hüdayım. Allah versin. Bitte sağlıkta. Rahmet. Buna tamaşaçılarga zor rahmet, seni zorlap hürmet edip gelgenler. Sine Hüday Tağıran'ın bütün nindi yoksa tilekleri var, sine bilsin kızım, yarım mı? Рәхмәт, картатай. Рәхмәт бик зур. Sağındırıp kına yürüsün Türkiye. Рәхмәт бик зур. Хөрмәтле нәнә, картатай, алдагы җырым фақат сезнең өчен иртәгә генә торам. Картатайның иң яраткан җырының берсе. Шуны белеп, һәм дә инде залда утырган барлык әби бабайларга шул җырымны тәкъдим итеп үткәрәсем килә. Рәхим итеп тыңлагыз.
Xonadon hava artisti Halim Hadikov. Rahmat Zulfiya opamizga. Gülnaz, balakayım, бәхетле бул. Жеуй табыйын кебек яхшы кияүгә чык. Әтиен кебеккә чыкма. Койсысы. Менә монсы да әйбәт түгел, монсы да әйбәт түгел. Niye verdin mikrofonunu? Тұрдым да, барыбер жеуй табыйын кебеккә чык. Мәңгелеккә чык. Rahmat Bigzor Zulfiya opa. Bigzor rahmat sizga. Sen yaşına Rüstem, şeşkelerini taşıydı, пожалуйста. Görev ağır. Ay ay. Gülnaz Asayeva! Ay ay, bik matur. To'xtayli, mana bu Zulfiya evet. Şakbağış rayonu degan rayon var. Kimga o Fadis efendi sening kibikka shigarga qo'shmadimi? Hem de ki senin kebekka. Men endi bola shaq ol, bola shaqdan men tegi shoirqina tegi. Tili, evet. Opamiz bit, opamiz. Jevitni maqtagan bola, jevitni maqtagan bola. Aka kultura. Как будто jevit. Как kulturaymi? Ну, baribir ikkimizda birga qushsak bizdan yaxshiroq tugul bit endi o. Bosh vatqish Yavi Shokirov. Bosh botaldi, hozir narsa? Mana boshi vatdilar hozir. Narsa? Narsa? Mana Zulfiya opa durust aytayin, butalamiz, bunda biz o'zimiz butalik. Chunki teginde tizilishib, qizildan kiyib, biz Gulnozning eng yaqin do'stlari deb netalar, yigitlar tizilishgan narsa ishlarga. Yigitlar? Chiqaramizmi? Moskvadan o'qilgan. Moskvada? Iya. Chiqaramizmi? Boy ekan. Ну, bulay ravishni necha oy bulaydi? Aytasim kelaydi, qiz ustibit Rustam. Bulay kiyov bularga tilak bilan kelmaganlardir. Fadis brat, bulay qaralasin. Borasada qizildan kiyganlar. Me'ten bular qizil to'yga umid etmaylarmikan deb tavlab qo'ydim hali. Yashali ol. Yash. Bizning uchun yash endi bolalar har vaqt yash. Hayda chaqirib chiqarik. Kim? Moskvadan kelgan yash jirchimiz Marot Yarulin malo. Marot Yarulin, jirchi. Kendi biznesi var ise mi? Keyifler bize. Beremre. Matur jeyge kişte zenger kulguyunda Tınlagandalar mülkileri Tavsirekte tuna Kışlar sayrağanda Işrattın min sine sigene Siyem sine siyem Siyem sine gene Bilesin yirtek işlerin Gündüz göz aldırmadan Dinler düşlerimde Aşkın hazır silah izlerim Siyem sine siyem Siyem sine gene Bilesin yirtek işlerin Gündüz göz aldırmadan Dinler düşlerimde Aşkın hazır silah izlerim Kazan keyifler bize Senin maturluktan telem yolganlı Sizden miken şu seni isteyen Sırlı karaşların matur yılmayı Mengelikte kaldı ismine Siyem seni siyem, siyem seni gene Bilesin yerde geçerim Gündüz göz aldırmadan dinler düşlerimde Aşkın adı silah izlerim Siyem seni siyem, siyem seni gene Bilesin yerde geçerim Gündüz göz aldırmadan dinler düşlerimde Aşkın adı silah izlerim Hey! Kullar! Davay!
Şunu yürüken kötüler döker Yüreğin şunu anladı Mehbebet uğruna eğer yanıp bitsen Kimler seni şuna yaradı Siyem seni siyem Siyem seni güne Bilesin beyirde işlerim Gündüz göz aldıma da Dünle düşlerimde Aşkınadır silah izlerim Siyem seni siyem Siyem seni güne Bilesin beyirde işlerim Gündüz göz aldıma da Dünle düşlerimde Aşkınadır silah izlerim Aşkınadır silah izlerim Aşkınadır silah izlerim Teyze efendi. Hele ki iş. Исәнмесез, хөрмәтле дуслар, кадерле казанлылар. Иң беренчедән мин бик шатмын бүгенге шундый матур, шундый тантаналы бәйрәмдә катнашырга. Барыгызны да бик шатмын күрергә. Мин сезгә Мәскәүдән зур сәламнәр алып килдем. Шулай инде, кадерле Гөлназ, минем хөрмәтле дустым. Сине чын күңелемнән котлар идем шундый матур бәйрәмең белән. Һәр вакытта да шундый матур бул. Бәхетле бул, тәүфикле бул, саулык булсын. Самый главный, һәммәдән менә шул матур тамашачыларны үзеңнең матур җырларың белән һәр вакытта да шатландырып тор. Бәхетле бул, дустым. Рәхмәт. Хөрмәтле дуслар, беренче чыгышымны ясадым. Беренче җырым кемнәр сине шулай яратыр дип әйтелде. Ул минем кадерле әнием шигырьләр язды ул җырга. Гөлназ Асаева көй ясады. Һәммәдә икенче җырым, ул сезгә барыгызга да таныш җыр. Ринат Рахматуллинның таныш микәнсең хәзер проверять итәбез. Ринат Рахматуллинның иҗатындагы җыры, ул да булса чакыр гына мине дип әйтелә. Әнә дип карыгызмы? Әнәгез бергә. Чакыр гына мине Sina bundan hislerine salam Salam şu sözlerle Hadi ıstağına bırkat Şapırgına Şıgam zor yollarına Sina Salam şu sözlerle Salam şu sözlerle Dostlar, keyiflersin var mı? Keyifler işletin beni. Davay davay davay. Kilyen yaştığın yazın Köngülümde minin hama Sina bulanda nazın Kırmış yılı sikilteli Sınavları gübanın Senin güçlü mehbetin Keşfiremin ajanın Şatırgından yine Çığandır yollarına Sina bulgan giysilerine Salam şu sözlerine Salam şu sözlerine Şatırgından yine Çığandır yollarına Sina bulgan giysilerine
жырларга салам шушы жырларга сүйüm bilen менен атадыр бақыт дағы сен сүйіктің бар шағында миңа не керек дағын яшигәлі сүйі білен өзіңнің қадірені біле әр адымда бізді дие етсін бақытсыз көбек кетің бірге шақырғаннан мені шығамыз ой yollarga сен алған кісілеріне салам шушы жырларга салам шушы жырларга Марат Яруллин. Bizə rəhmət. Ринат Яруллин. Ұлы братым. Bizə рәхмәт. Чуть было не забыл, чуть унутмадым. Мәскәүдән чәчәкләрді алып килдем бит минем. Яраткан достыма Гүлназыма, пожалуйста, можно ли Гүлназ? Әдәгез алкышлап каршы алыйк безнең именинницабызны. Котлы мине чын күңелемнән бәхетле бул. Рәхмәт, рәхмәт. Kızım, bunda öyle... Nerede? Peki, edelim kızım, şey gel. Subhanallah. Min tiz başlarım delilde bala etip dura başlarım. Ettim gerek mi deyip. Tizlenip min etem pritlaşı ligine işlemese yarar ya Allah. Tağın bir yigit kilgen, tegi. Tağın bir kızım. Tağın mı ne? Tağın kilgen. Nasıl kızım? İsmi Ruslan, familyası Arslan? Amurs familyası. Ruslan Amurs. Kutlara kilgen kızımla. Tağın kızıl. Şeşen koya. Sen oğamsın min o'zima To'lqinlarimda yutlo'g'am Yosh toshqinlarga to'zmay Yondiram-da o'zim yonim Sen turmushsin min o'zima Nozlarimda unutmam Tik bir aşkın bir yolg'iz so'z O'rnimda yonarga bag'ishlamas İki yürek birga yonar İki yürekka bir yara O'tdan olib suvga solar İki bizga bir muhabbat ham bir yara Sen ketasin toshqin bo'lib Bo'lmay suyla, bo'lmay zotib To'zg'an o'ylarimni quvib Ikkinchi yoqqa o'tday shobaman quvib Doralabızdagi qoida
Dertlerden koşalmak oyda Kuptenler gerek onlarga Yaşayamay bu mehabetten başka Bu şaşkın hissi bulmasa Eşimi bezmek aramızda İki yürek bir yolunda yanar İki bizge bir mehabet hem bir yara İki yürek birge yanar İki yürek bir yara Utanalım suğa sola İki bizge bir mehabet hem bir yara Yüreklerimizde yara bulmasın. Yaratıp yetmeyiz. Bu şaşkın hissi bulmasa Eşini bezneyin aramızda İki yürek bir yolunda yana İki bezge bir mehabet böyle İki yürek birge yana İki yürek bir yara Utanalım suğa sola İki bezge bir mehabet hem bir yara İki yürek birge yana İki yürek bir yara İki yürek Utanalım suğa sola İki bezge bir mehabet hem bir yara Zor rahmet. Hürmetli dostum Gülnaz. Seni tuğan gün bilen kutlayın. Senin için бақыт шатлық, сәнге саулық, гүл шулай залларың толы болсын. Gülnaz, bir kim de bilmene, şimdi ben şamğına kelip gittim, şimdi Aslında gönülden kutlap gittim bile, yine doğan günüm ben. 20 yaş все-таки, ну, серьезно уже все-таки. И, Gülnaz, mine dilep gittim bile, gülde şöyle deyip, tulu dostlar yanında bulun, evet, yağımlı, gülde yılmayıp durgan, dostların yanında kubulun. Hem indi, elbette, hin yılmayıp aşağı yazsın. Hem indi bakıtlı bul, avurma, hem bana böyle şimdi rak. Здрасте. Здрасте. Hamağız. Hamağız. Ben korka başladım Rüstem. Так, меня Эдгар оңайсызырақ как-то. Оңайсыз mı, ele оңайһыз mı? Оңайһыз. Ana şulay başka tilde hüleş. Men Mişer bulup da başkası hüleşe. Yara. Eyda kızını geldi. Kızın tuğan günü sütüki. Yürek tuta başladı. Elvengireyim. Radif! Yürekçi!
yakşın. Yaz kile gider ömür şolayı de. Of tanıma, of tanıma, of tanıma. Yaz kile gider ömür şolayı de. Of tanıma, of tanıma, of tanıma. Bravo, молодец. Hürmetli dostlar, men Hin başkırt yigiti olarak men başkırt salap aytip koyayım әле. Бұл yigitni şol tiklem hürmet etem. İjadın bigirek de özübüzdün yerdарды yırlagan ösün. Evet, salavat. Bilaның özüne de aytkenim var. 50 нәрсегіне жырласаң да мен айтам, радио көресің, Уфа аренада концерті барған вақытта бүтін зал білен уфтанманы жырлады, бүтін зал білен. Hem yılama yarсыманы жырладылар. Мына шундайрак біз жырлағанырак жырларды дальше да жырлаштырсаң, ижатың ұзын болар, Алла бұйырса. Мұңлы егіт, ижаты мол болсын. Афарин ona. Радио Күлі Ақшын. Зор рахмат, Виктор. Прямо көңілге рахат болып кетті слушай. Достар, кайфтар, халдер-то несек едің? Это, по-вашему, кайф, что ли? Yok, достар, давайте вот так. Келесі ер, ол нендей, ну, шулай подвижный. Ну, хотя бы отырғанда егеріп отырғыштыр, или башмынан шулай, қолыма, хоть что-нибудь делайте, пожалуйста, просто ұйықлап отырмай. Келесі ер, самое красивое, самое хорошее. Поехали! Самое красивое, самое хорошее. Хорошая, машаллах, ты будешь моей, иншаллах.
Maşallah tek buluşmaya inşallah. Радик Юлиякшин. Бик зур рәхмәт, Радик. Шулай кызыбызны хөрмәт итеп килүңә һәр вакытта син молодец. Күрәсеңме, халык ничек ярата? Радик Юлиякшин. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Радик, бик зур рәхмәт. Ой, күйеуләр дигәндәй теге егетләр, то есть егетләр, дуслары бик күп булды, әйме? Кемнең концерты барасында ярый монда картинкасы бар икән кызымның, Аллага шөкер. Инде хөрмәтле тамашачылар, янәдән сәхнәгә. Билетме? Бу иртәгәгә концерткамы? Шулаймы? Ярый. Эй, апа, күрсәм. Апа, Сусау, аңлыйм мин, авыз ачыр вакыт җиттеме? Сусау җырын сораганнар, әйме? Бик зур рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, инде вакытны сузмыйча сәхнәгә Гөлназ Асаеваны чакырыйк әле. Yıllar kütem bir coşanam Tavarsın sinsiz süssüz Tırmışımını aktı silerge Manarsın Topsinimin tabinde Yıllarım aşık indi Partırmışlık ile şekke Özüm bilen al indi Topsinimin tabinde Yıllarım aşık indi Partırmışlık ile şekke Özüm bilen al indi Topsinimin tabinde Yıllarım aşığında Tartırmışlık ile şeke Özün bilen alinde Günün kütem, tenini kütem Sinde minim hayalım Silerde göremsinin bəxtiminin bu yalın Topsinimin tabinde yıllarım aşık indi Partırmışlık ile şekke özün bilen al indi Topsinimin tabinde yıllarım aşık indi Partırmışlık ile şekke özün bilen al indi Topsinimin tabinde yıllarım aşık indi Partırmışlık ile şekke özün bilen al indi Kütem kütem sine kütem Aşıraşırız bari birbirine Bürmelik yürek birbirine Bağılır Topsinimin tabinde Yıllarım aşık indi Partırmışlık ile şekke Özün bilen al indi Topsinimin tabinde Yıllarım aşık indi Partırmışlık ile şekke Özün bilen al indi Topsinimin tabinde Yıllarım aşık indi Partırmışlık ile şekke Özün
uyatasın Bitlerimle nazlap minim canımı oynatasın Minim yırak bulsam da sen nur sebep yaratasın Ellemin aşık buldum özüne karatasın Minim yırak bulsam da sen nur sebep yaratasın Ellemin aşık buldum özüne karatasın Terezege kongan yıldız nurlu yeminin yemin Sen yıldızın bilen uzam ötken ömrünün yazan Mine yarak bulsam da sen nur sebep yaratasın Ellemin aşık buldum özüne karatasın Lay la 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 Lay la 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 Minen yarak bulsam da sen nur sebep yaratasın Ellemin aşık buldum özüne karatasın Minen yarak bulsam da sen nur sebep yaratasın Ellemin aşık buldum özüne Ellemin aşık buldum özüne karatasın Özüdür garmon uyuyorlar sağlarında Özüdür garmon uyuyorlar sağlarında Yüreğime utlar saldım yana bir yalakanada Yüreğime utlar saldım yana bir yalakanada Balaşağım görüle bütün alasa karalarına da Balaşağım görüle bütün alasa karalarına da Sağınılarım sağışlarım bu mamalı jaralarına da Sağınılarım sağışlarım bu mamalı jaralarına da Gün boyunca birer gülde dizilip yüzde vaktaşalar Gün boyunca birer gülde dizilip yüzde vaktaşalar Üstü tecidi geçit jirlerde bir de bezini yazmışlar Üstü tecidi geçit jirlerde bir de bezini yazmışlar
geçti şiirlerde yürüde bezeni yazmışlar. Üstü 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 geçti şiirlerde yürüde bezeni yazmışlar. Yürüde bezeni yazmışlar. Gülnaz Asayeva. Gülnaz Asayeva. Yüreğimde dolu buranlar, rüyalarından bulanıp kaçtı. Yüreğimde dolu buranlar, rüyalarından bulanıp kaçtı. Seni gil vaktik yolmadır, sokmağım bitmine apası. Yüreğimde dolu buran, şafakayımda hislerim adaşka. Yüreğimde dolu buran, şafakayımda hislerim adaşka. Ko'nglimda tansa buranlar, shirkanlarni shiylar qo'rilar. Ko'nglimda tansa buranlar, shirkanlarni shiylar qo'rilar. Seni ko'rdik yo'qmadir, men qo'ydiraman shiqash buranlar. Yüreğimde dolu buran, şafakayımda hislerim adaşka. Yüreğimde dolu buran, şafakayımda hislerim adaşka. Ormanımda burana, sıyrışıklı burana. Ormanımda burana, sıyrışıklı burana. Seni gördük yo'qmadir, meni qo'ydiraman shiqash burana. Yüreğimde dolu buran, şafakayımda hislerim adaşka. 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 Yüreğimde dolu buran, şafakayımda hislerim adaşka.
Синең белән кызым. Гөлназа! Бик зур. 20! Җәннәт дип язылган монда. Байгыл апаңнан торт кызым. Хөрмәтле тамашачылар, шуның белән концертыбыз. Әминә кызым, кил әйдә. Әйдә, кил. Эй, монда туганнар, тамашалар. Менә. Әле монда концерт дәвам итәчәк Алла берсе. Хөрмәтле тамашачылар, килгәнегезгә, шулай зурлап килгәнегез өчен, чәчәкләрегез өчен, якты нурлы йөзләрегез өчен һәммәгезгә дә олы рәхмәтебезне белдерәбез. Киләчәктә дә исәнлектә, саулыкта шулай инде Ходаем исән сау булып, җырның арасында бергәләп, рәхәттә яшәргә Ходай насыйп итсен. Гөлназа Саева һәм Әминә Саева. Гөлназ Асаева. Бик зур рәхмәт, хөрмәтле Казан халкы. Бик зур рәхмәт юкына вакытыгызны сарыф итеп килгәнегез өчен. Кечкенә башымда олы итеп килгәнегез өчен сезгә олы рәхмәтемне белдерәм. Әйне залда утырган барлык минем туганнарыма, дусларыма тагы да бер тапкыр олы рәхмәтемне белдерәм. Киләсе очрашканнарга тиклем хушыгыз, сау булыгыз, рәхәт яшәгез. Рәхмәт бик зур. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.